Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الثاني عشر 12. сабақ الدروس الشفهية кітебінен сөздер. Лайса емес деген сөз бізде. Лайсу көптік түрі, лайсат аялға айтылады, ләсна аялға айтылушы көптік түр, ләста сен деп сен емес деп айтылады, ләстум сілер емес, ләсти аялға айтылады, сен емес дегенде. Ләстунна сілер емес деп аялға айтылады. Ләсту мен емес, ләсна біз емес. Ма емне деген сөз. Вахидун бір, жалғыз деген. Вахидун бір болса, ахадун жалғыз. Аслан таптақыр, ешқашан деп қойса да болады. Әлбәтта, әлбетте деген сөз. Хуа лайса ал емес, хум лайсу алар емес, хия лайсат ал емес аялға. Хунна ләсна алар емес, анта ләста сен емес, хум ләстум сілер емес, анти ләсти сен емес аялға. Антунна ләстунна сілер емес, ана ләсту мен емес, нахну ләсна біз емес. Лайса би бакирин, лайса би кабирин екен. Чоң емес. Лайсу би кибарин, чоңдар емес, чоң емес көптіктірге бұл. Лайсат би кабиротин, аялға айтылады, чоң емес. Ләсна би кабиротин, аялдарға айтылады, чоң емес. Лайсу би агния, бай емес, байлар емес. Лайсу би жухала, надандар емес. Лайса би азхара, ақ жүзді емес. Лайсат би захраа, ақ жүзділер емес. Лайсу би зухрин, бұл шонда ақ жүзділер емес. Лайсу би зин, ақ емес. Лайсу би мутакаббирин, текебірлер емес. Лайсу би хайятин, тегеушілер емес. Хазар раджулу лайса би шайхин, бұл кіші қария емес. Лайса хазар раджулу би шайхин, бұл кіші қары емес. Екеудан кетіп. Бұл жерде лайса башында келіп атады, бұл жерде хазар раджулу деп бұл бірінші айтылып атады. Хаулай ирриджалу лайсу би шуюхин, бұл кішілер қариялар емес. Лайса хаулай ирриджалу би шуюхин, бұл дағын ошандайлы, бұл кішілер қария емес. Хазикил мар'ату лайсат би ажузин, бұл аял кемпір емес. Лайсат хазикил мар'ату би ажузин, бұл аял кемпір емес. Хаулай иннисау ласна би ажаиза, бұл аялдар кемпір емес. Лайсат хаулай иннисау би ажаизи, бұл аялдар кемпір емес. Лайса раджулун вахидун би ғанийин, бұл кіші жалғыз бай емес. Лайса ахадун би ғанийин, бұл бай жалғыз емес. Ма раджулу вахидун би ғанийин, ма бұл жерде шында қайтарып атады, бұл кіші жалғыз бай емес. Ма ахадун би ғанийин, бұл жалғыз бай емес дейді. Жүмләтул арабияту, араб жүмлелері, араб сөйлемдері. Хуа лайса би кабирин, бұл ошалле баяғы сөздер келіп атады. Хум лайсу би кабирин, олар чоң емес. Хия лайсат би кабиротин, ал чоң емес. Хунна ласна би кабиротин, алар чоң емес. Анта ласта би алимин, сен алым емессің. Антум ластум би улама, сілер алым емессіңер. Анти ласти би улама алиматин екен, сен алима емессің. Антунна ластунна би алиматин, сілер алымалар емессіңер.
Ana lastu bi mahzunin. Men qapalı emasmin. Nahnu lasna bi mahzunin. Biz qaygılı emasmiz, qapalı emasmiz. Ana lastu bi kazibatin. Men yalğancı emasmin. Nahnu lasna bi kazibatin. Biz yalğancı emasmiz. Hazar raculu laysa bi şeyhin. Bu kişi qariya emas. Haulai ricalu laysu bi şuyuhin. Bu kişiler qariyalar emas. Tilkel mer'atu laysat bi acuzin. Bu ayal kempir emas. Ulaiken nisa'u lasna bi acaize. Tegi ayallar kempir emas. Haza şeyhu laysa bi zayıfin aslan. Bu qariya taptaqır, alsız emas. Alsız emas taptaqır. Haulai şuyuhu laysu bi zuafa aslan. Bu qariyalar alsız emas, taptaqır, alsız emas. Zaka şabbu laysa bi qaviyyin aslan. Tigi jigit taptaqır, күчтүү emas. Ulaika şubbanu laysu bi aqwiya aslan. Tigi jigitler күчтүүлөр emas, taptaqır, күчтүү emas. Hazar raculu laysa bi maridin aslan. Bu kişi vafşe orulu emas. Haulai ricalu laysu bi marda aslan. Bu kişiler taptaqır orulular emas. Tilkel mer'atu laysat bi ganiyatin aslan. Bular tigayal taqırbay emas. Ulaiken nisa'u lasna bi maridatin aslan. Bu tiga ayallar vafşe orulu emas. Hazihi şabbatun laysat bi zahra'a. Bu kız ak yüzlü emas. Haulai şabbatu lasna bi zuhrin. Bu kızlar ak yüzlü emas. Zakel khadimu laysa bi mutavadi'in aslan. Tigi xizmatçı taptaqır jönökö emas. Haulai il khuddamu laysu bi mutakabbirina aslan. Bu xizmatçılar taptaqır, tekör emas. Tilkel khadimatu laysat bi mujtahidatin. Tigi xizmatçı ayal hareketçil emas. Ulaikel khadimatu lasna bi kaslanatin. Tigi xizmatçı ayallar jalqolar emas. Ar-ricalu laysu bin nisa'inil albatta. Kişi elbette ayal emas. An-nisa'u lasna bir ricalin elbette. Ayallar elbette kişiler emas. Haza şeyhu laysa bis sabiyinil batta. Bu qariya elbette jaş bala emas. Haza sabiyyu laysa bis şeyhinil batta. Bu jaş bala elbette qariya emas. Khadimu hazihil acuzi laysat bi aqilatin. Bu kempirdin xizmatçısı akıllı emas. Khadimu zakat tabibi laysa bi safihin. Bu tabıptın, bu darigerdin xizmatçısı akılsız emas. Khadimatu tilka tayyibati laysat bi gabiyatin. Bu tavuk ayaldın xizmatçısı tupoy emas. Sadiqu abi laysa bi mutakabbirin. Atamdın dostu tekevver emas. Astiqau abi laysu bi mutavadi'in. Atamdın dostları jönököy emas. Adu ahi laysa bi alimin. Ağamdın düşmanı alim emas. Ada'u ahi laysu bi cuhalai. Düşmanı ağamdın düşmanları nadandar emas. Ciaru aliyin laysa bi tavilin. Ali'nin komşusu uzun emas. Ciranu valiyin laysu bi qisarin. Vali'nin komşuları qısqa emas. Zayıfı Halidin laysa bi ganiyin. Halid'in qonağı bay emas. Duyufu Mahmudin laysu bi fuqara'a. Mahmud'un qonaqları kedeyi emas.
Abuhu leysa bi sahihin. Anın atası здоровый, densolluğu taza emes. Ummuke leysat bi maridatin. Senin inin oğruluğu emes. İbni leysa bi kaviyin. Oğlum güçlü emes. İbneti leysat bi zayıfetin. Kızım alsız emes. Abi leysa bi zalimin. Atam zalim emes. Ahi leysa bi adilin. Ağam adaletli emes. Er-raculu fakiru leysa bi mesrurin. Kedey kişi kuanışlı emes. Er-ricalul fukara leysu bi mesrurin. Kedey kişiler kuanışlı emes. El-mer'atul ganiyetu leysat bi mahzunetin. Bay kişiler kapalı emes. En-nisa'ul ganiyatu lesna bi mahzunatin. Ayallar, bay ayallar kapalı emes. El-insanul aqilu leysa bi mutekebbirin. Akıllı insan tekevir emes. En-nasul uqala leysu bi mutekebbirin. Akıllı insanlar, akıllı adamlar tekevir emes. El-şeyhu sahihu leysa bi zayıfin. Densolluğu taza kişi oğrulu emes. El-şeyhul meridu leysa bi kaviyyin. Oğrulu kişi, oğrulu karıya güçlü emes. El-şabbul fasiku leysa bi aqilin. Buzuqu bala akıllı emes. El-şabbus salihu leysa bi safihin. Salih bala akılsız emes. El-ganiyyu bahilu leysa bi adilin. Saran bay adaletli emes. El-ganiyyu sahiyyu leysa bi zalimin. Bereşen bay zalim emes. El-tilmizul aqilu leysa bi keslanin. Akıllı okucu jalqo emes. El-tilmizul mujtahidu leysa bi safihin. Hareketçil okucu akılsız emes. El-dellalu salihu leysa bi kazibin. Salih ortamçı jalgancı emes. Er-ricalul uqala leysu bi battalin. Akıllı kişi bekerçi emes. Muallimukum leysu bi şuyuhin. Sizlerden muallimler karıya emes. Muderrisukum leysu bi şubbanin. Sizlerden muderrisleriniz jigitler emes. Muazzinuna leysu bi cuhala. Bizden azançımız nadan emes, nadanlar emes. Hayyatuna leysu bi battalin. Bizden tigüçülürüz bekerçi emes. Leyse insanun vahidun kaviyyun. Yalğız güçlü insan emes. Leyse ahadun bi kaviyyin. Yalğız kişi yalğız güçlü emes. Ma sabiyyun vahidun bi aqilin. Bir bala akıllı emes. Ma ahadun bi aqilin aslan yalğız taptaqır akıllı emes. Aksarun nasi leysu bi ulema. Adamlardan köü alımdar.